ikintu cy'edini President Museveni no warashira ku kigamba hoje politics no muzano gwa interest konka n'abanyadini abararwana ngo abantu babashombe bedini zabo basinge nazo ni interests konka enyumaho tukakira kureba twatuturaga mu politics zedini oshanga ngo abakristo kukira mnonga abebembezi bari bo barakunda kuza mu kureba ngo akaruka abakedini konka hatiya n'abakristayo nabo basinika hati because now tine nango ngire ngo edini eri mu byedini ngo giteri munchi teri mu byedini but ekitwine kumanya no kumanya ngo hatiya nkanyowe muri akarura kabire ha mu mutwe gwanje harame bibuzo bindi ndasho kugira amaramiza kunaza mu banyetanze yo kamfate brainstorme nahika yombwe no bagira ngo turi kusima ruhanga no kombe kanyombeke ushanga ngo uko mwebembezo munyadini aremerera binge cwan cyawe aha polling station sure in kabare okashanga umwebembezo wedini ari kugira ngo bishwane byawe babyiyeho babice narata rukwendoze omwiramizo iramizo yo kwe nebindi tiwi no watubinjire mu kereziya muninga ino wabinjire umuntu mu kanisa ebyo tibikabiremo konka on a polling day uri munyadini kandi turakweto mulisa wo kuri sentamba washorora hatiya icwane cha haro polling station ne babinjire icwane cyane hari ushoroza kandi umunyadini ari wari kugira bakigereshe bakiheho shuare orareba ngo ehituri kuza n'ibintu bigumanga no